Tigar, skriveni kralj džungle. Zdravo, mali istraživači! Danas ćemo zajedno krenuti u avanturu i otkriti tajne jedne od najmoćnijih životinja na planeti, tigra. Upoznajemo tigra. Da li ste znali? Tigrovi su najveće mačke na svijetu. Oni imaju prelijepu narandžastu dlaku sa crnim prugama. Svaki tigar ima jedinstvene pruge, baš kao što svaki od nas ima jedinstven otisak prsta. Gdje žive tigrovi? Tigrovi žive u divljim i tajanstvenim dijelovima Azije. Neki vole tople džungle, dok drugi hodaju po snijegu u hladnim šumama. Brrr. Da, dobro ste čuli. Neki tigrovi vole snijeg. A šta tigrovi jedu i kako love? Tigrovi su odlični lovci. Oni jedu meso i koriste svoje oštre čeljusti i kandže za lov. Ali, znate li šta? Tigrovi su i veoma tihi, pa ih plijen često ne čuje dok se ne približe. Zašto moramo zaštititi tigrove? Nažalost, tigrovi su ugroženi. To znači da ih nema mnogo u divljini. Ljudi uništavaju njihova staništa i love ih. Moramo raditi zajedno da ih zaštitimo. Kako možemo pomoći? Pričajte o tigrovima. Što više ljudi zna o tigrovima, to je veća šansa da će im pomoći. Također, možete podržati zoo vrtove i organizacije koje rade na njihovoj zaštiti. Hvala vam što ste bili sa mnom u ovoj tigrovskoj avanturi. Ako vam se svidio video, pretplatite se na kanal i dijelite ovaj video sa prijateljima. Vidimo se u nekoj sljedećoj avanturi.